Why I'm here today? It's very simple, because Teo is my friend. And I love Croatia, and I love the products from Croatia. Wine, meat, fish is very, very good. But first of all, because Teo is my friend. Thank you, Teo. Good answer. Thank you. Za danas smo pripremili jedan zajednički meni, znači tu je jedna ombrina, jedna riba koju je pripremio Emanueli povodom ulaska Hrvatske u Europu. Tanjur se zove Boje Hrvatske. The kitchen in all the world is the same, and the flavor from the kitchen in all the world is the same. And the secret, for me, the ingredient is one. The friends. Nagrade koje je dobio govore za njega. 2 Michelin zvjezdice su nešto, nema puno restorana u svijetu, tako veliko priznanje. Tako da, šta mogu ja reći na sve to, evo, sve su rekli drugi za njega. The chef works in the kitchen and is the chef, not celebrity.